Swastiastu. Ayo idedane sareng sami. Sane mangkin titiang jagi ngaturang sinalih tunggil kesusastraan Bali yening selahin saking manut tata cara ngelimbakan atau caranya disebarluaskan punika ngeranjing ring kasusastraan gantian. Nah, kasusastraan menurut tata cara ngelimbakang ini puniki wenten kalih, wenten kasusastraan gantian, wenten kasusastraan sesuratan. Yen kasusastraan gantian itu marupa tutur, artinya tutur angge malih. Sane kasusastraan sesuratan niki wenten sesuratan, wenten naskah nih. Sane pajang adorang titiang punika wantah kasusastraan tutur sane marupa gending rare. Nah, gending rare puniki gegendingan sane keanggen ritat kalau mepelalianan wangun ipun dangan aluh ringan banyol baut kenten niki sekarare gending rare. Nah, gending rare niki ten keiket antuk pupuh melihanan sareng sekarale. Dadosne mangkin jagi aturang titiang indik gending rare sane keanggen mepelalianan tur ngeranjing ring kasusastraan gantian utawi tutur. Kekirangannya nih sandukan niki gending sampun dumun titiang tampi niki daler sangkaning tutur-tutur minap wenten teks utawi lirik nih adene pelih adene melenana niki sampun kekirangan kasusastraan tutur. Pasti ke ada nek melenan sandukan napi sane kepireng nike sane ke bawasang. Dadasnya wenten ane patah-patah munyine bisa melenan suang-suang desu yening patah niki madue gending niki. Nah, sane pajak ngaturang titiang niki mawas te gending pat jongjang kenten tidak tepuk kita tepuk lip maluan nih meme dadong gitu aja ini. Pak jongjang niki kangen mepelalianan biasanya lebih kenjak telu nih mepelalian. Iya najak telu nukuang luung soalnya engal gati sud palianannya. Iya najak lebihan kenjak telu nah lumayan. Makelu daden. Gending Pak jongjang niki palianan niki artinya iraga negak melingser membentuk sebuah lingkaran. Sud gitu anilah karmanggo mepelalianan nike 5. Abesi ada ane dari tukang nepuin 5 artinya gendingi nekat dini ketuane atau 5 ini yang lah duman gendingan ini. Terus ane lenan tinggal nyerahang 5 misalnya di dor meja, di dor semene tinggal jang beten ane tukang ketek, tukang tepuk nih tinggal nepuk-nepuk. Terus ane menggending ajak mekejang. Artinya sambil mepalian, mekedekan, megirang-girangan, meliang-liangan. Nah, yen subesuun gendinge muncul gendinge mekelepet jungguhe embet. Di embet limane nyenje kena tepuk berarti suut milu ngejang 5 di tongos mepelalian arene dadi bebas 5 ini berarti 5 ini kena tepuk tetap di tongos mepelalian sampai man giliran meklepet cumi embat. Nah yen misalnya subuh mekejang nih mekejang matepuk 5 ini harus nubin besik ane mesise ane lakarman hukuman. Nah hukuman ini 5 itu udah dianggap debu.
Misalnya tiang kalah artinya liman tiang kan ini seman tepuan bense sanyadan niki dah diange tebu-tebuan artinya niki ampun tiang karang kalih debu gitu. Cuma limane lelesine stres suatu anggap nih nak melut debu kenten melut debu usan kenten yen sampun musan ya beperagat kan bekerdas satuannya tebu ini mare tugele cetak nah yen ne jahil dini bu ini sangat anggati lumayan sakit jadi coba jedet nah yang pedidi ngetang nu gigis tapi yang timpal ngetang nak bisa sangat nih de tuh kuman nah sana mungkin tiang jadi mepalian nih cuman yang jak liu marlung niki wantah contoh kemanten nih contohnya dogen gendek nih jadi 5 tuh di dor semen meja yang penting menjajar membentuk buntaran 4 jong jang i jong jang apat apit sarindet bulun kidang manjangan bulun kancil abuk sari moncret cekedet bulane sedang gencet sedang alit meklepet junguhe embat nah ini embat nih ladon ben sampai nu ben besik masih nike nah yang ben besik kenapa hukuman gret cedak suruh ben lanjutkan mepalianan nike contoh pepalianan sanengangen gegendengan tiang ulangi tindik gendeng nih yang wenten minat sane patah medue pepalianan niki taler tiang polihang saking dadong meme juga sucene pasiku wenten sane iwang kerunane niki taler sampun tiang naken-nakenang taler kade niki kan nak kita dapat kita diingat pidan engke kade tane benah nih nah niki kekirangan sastra tutur mungkin yang walinin malih bahasanya mencampur bahasa halus bahasa biasa ya yang bahasa biasa pang halus cerik-cerike ngertinya 4 jong jang i jong jang apat apit sarindet bulun kidang manjangan bulun kancil abuk sari moncret cekedet bulane sedang atat sedang ampun bulane sedang gencet sedang alit meklepet junguhe embat niku indik gegendingan niku saneka pertama saneka ping kalih wenten pepalianan teng nyer wastane adene yen palian teng nyer ki ja liu indene lebihan kan ja telu dadi paling luang ben dado 5 mau tumpuk dadene pepalianane 5 ne kade niki mau gencet misalnya kade niki jadi saling tumpukin wow sangkenten kegendingan niki malih sastra kesusastraan tutur titiang dapat nih kade niki
entah niki patah sarang desa lianan tiang teneneng niki antah kangen dados kangen mepalianan ngajen cenik-cenik mepalian kasih ngubah HP kan. Pepalianane kade niki teng teng nyer rebut lateng kenyer kurang sid limane teng teng nyer rebut lateng kenyer kurang teng teng nyer rebut lateng kenyer kurang wenten dalarane ngendingan teng teng nyer ane betenjang berdua kurang teng teng nyer ane betenjang berdua kurang kadiasa punika adane ini limana ne jahil timpal itu sangat tangan niki nyibit rasa nike pepalianane sane dumun kan tenakeh wenten pepalianan nggih wantah kadiasa punika presiden titiang ngaturang pepalianan dalar sane medaging gegendengan ngiring makin lestariang gending rari tawi pepalian sane dumun mangde presiden tetap lestari yen sing iraga win sire malih tiang manten sampun lingsir ampun mangke akeh sane sampun angsap pepalianane sane dumun yen ten ubah sane sastra tutur niku dadi yang sastra sesuratan mungkin kan sampun wenten video niku pacang wenten ketamian para alit-alite sane jagi rauh katene sing lah angsap ya pepalianan ane ade nggih semeton niku kemanten sane presiden aturang kirang langkung puniki titiang menas pengampure anggen niki mepalianan kemanten dumugi presiden mawi guna majang ring idadane sareng sami nggih pinaka panguntat dados taler melalui ring channel Cecak Poleng niki channel titiang elingan subscribe niki taler channel niki elingan subscribe mangde presiden sayang lima inggih petang titiang ngadep para mesanti Om Santi Om Suksema Rahayu.